bathula umsindo ngishabala lapha endlini bathula umsindo. Hey, lokho komsindo Kamzi kaNtuli asibonga asizele lutho sizolandula silandula ke kodwa futhi sibonga siye sithi ke ekudleni okuncane besincintisana kukhona kulomndeni kaMavundla sizohalalisa sibonga kanye nani sizothi ke nakho osokuyisichibi ke singasekugcineni la sihalalisa khona siwumzi kaMavundla nakhona obekungento etheni bekuyizinkukhwana nje angafonela inkukhwana mbambeni ngaphuthuma bekuyizinkukhwana nje ngani zakwethu kodwa sibonga ukuthi asakhile okhalweni sinabakwethu abanele bebone makushunqa intuthu bazobonda kushiyo naninda bezoba kanye nathi kuyasimangaza ukunibona niphakathi kwalomzi kamkhulu ukhencekence niba ngaka ngokungazi ukuthi siyashada cha sisazoshada kodwa ke sibonga nje ukuthi namhlanje nifike kunjalo obuzayo ukuthi bekuyini ezwa lengane ekhalayo ngemuva seniyomchazela ukuthi cha bekungento etheni bekuyithi nje sijabulela usuku lokuzalwa kwami nje akukho ukuthi sihambe mhlambe saye sangomeni sathi sangoma mhlambe kufanele ukuthi ngihlabele amadlozi hayi lutho besijabulele nje kusuku lami lokuzala esizobonga uNkulunkulu namhlanje umhla ka10 August 2024 ngiqeda iminyaka engamashumi amane nantathu 43 uNkulunkulu esangibusisile kwase kuyafika ke kimi ukuthi angize ngizobubula nje nabakwethu ekhaya ngakithi masithi thina ngakithi asishabala ekhaya kuphela sisho nemizi yonke leyo baba nobaba mkhulu esakhele ukunibona ke njengabazukulu nabazukulwana balabo baba kuyasijabulisa thina kakhulu umkhuleko ke futhi besikhulekela ngawo nathi siwumndeni nje wakaMavundla ubaba uhamba mahambana sibonga isipho sempilo asinikeze sona enyameni qala asandisele insuku zokuphila nanoma ke abuye sinqunze kodwa sizothi akume kungabe kwenzeka lokho kakhulu futhi sizobonga isipho somoya ngoba bakhona abayonto ukuthi bayaphila enyameni kodwa emoyeni bafile sibonga nje ukuthi baba abe yilambu elasipha umoya ongcwele noma sesenza ina sikhohlwa lonto ukuthi wasingcwelisa umoya wethu wawenza wa clean siwumndeni obusisekile ngokomoya singaswela nje enyameni kodwa emoyeni sicebile sizobonga ke sizocelela ke nabafana bala ekhaya kuqala ke mina sonke nabo Bhutupi nabo Sicela nabo Thokozani sizocela nje ukuthi siqhubeke nalomsebenzi esesiuqalile ubaba wayeshela ethe asozala sizocela inqubekela phambili kuleyo nto abantwana ukuthi kuphi na kuphi la sizama khona kwenzeke ngalendlela ubaba wayethe akwenzeke ngayo hayi akubabeleni saqhubeka nje sizocela leyo nto sizocelela futhi izingane zala ekhaya umsebenzi enyameni ayisebenze izingane zala ekhaya zingasebenzi into engacacile zingadlala belungu azithola imali sibe nemali nje la ekhaya bakithi siyacela sikhiphe kokugcina sizocela imali uma kungekhona siyasebenza asisebenze sizocelela futhi odadewethu umendo beshado oneli
noma ngabe kuthiwa yikehlana-ke bashade athola ikehlana la bashade okhuliwa bashade bakhululeke nathi sikwazi ukuthi uyabona yileso simo esinjalo mzi wakithi esizosibonga akhale muntu nathi asikhali sijabule kumnandi ibandla ke malithokoza ke sesiqedile masiqeda la isagila sakho isho njalo inkosi yasho njalo induna nephoyisa lenkosi yathi mawuqeda la uthatha isagila sakho ngesango vele obungene ngala uqoshiwe ukuthi nje phela usayibona ebhekele kuphi ekhaya nathi siyakuvalelisa kusekuhle kumnandi uma uzwe ngathi kuyahomzela ngoba sekumndeni njalo futhi usuwena usuthi hayi usiyakhumbula wena hayi konje mina vele angiyena ini yathokoza ke manje bani ukhona ukusela akukho kusela khona ngingabishoko gogo Konke besomthetho, wathi umthetho uyakhonza. Cha ibandla ke elithokozayo ibandla elithokozayo elikakhenqakhenqe umkhulu wala ekhaya okuyena oyinhloko nekhanda elisiza lesonke ukhenqakhenqe umzimba ukhalimali uwaflesheni umsebenzi onzima upicnic for sure uafkotini intambo kahala umkhulu lowo esithi siyacela ukuthi kulesi sithebe esisivulayo eze azodla kanye nathi singadli sodwa sizingane zakhe nabazukulu akeze azodla kanye nathi ashiye isibusiso kulolu ugqoko kwande umkhulu uyabazike owayeyamadlela ndawonye nabo angabizi izitha sifuna izitha kulolu ugqoko adle kanye nabo uyabaza abafowabo uyazazi ihlobo zakhe ezingenhla kwalapho siyamcela umkhulu kulolu ugqoko sicela ubaba uhamba mahambana ushoba lestaloni bathi wahamba umuntu lendlu yakhe isangoma esibhule ngeBhayibheli ezinye izangoma ezibhula ngeshop ubaba ke lowo kuyena ngqoke ke siphuma ke ngqo kuyena okuuye ke esiphuma ngqo yena ubaba sithi naye ke mafundla siyabonga ngeno ogqokweni ubuse nabafoni siyabamema obabomdala othola ekhahlela amanye amatholo sekhahlele ababe ingcenye yalolu ugqoko omafundla bonke abeze lapha manje ngizwe umtholo omuvo obudlala amayini Kwesela beshenga ndabo yakusela bathi njalo Jondolo amayeno khona What's your double D delicious D? Delicious. Shayintombi unyaka siphalamente shayintombi shayintombi banyaka siphalamente shafathi shayintombi khuluma wethu shayintombi unyaka siphalamente shayintombi umthondo awuphumuli Nangesonto. Isonto
umuntu ukhuluma ngoza. Umthondo awuholi, angisonto What's original? Nguza. What's ngopaseka phakeni. Athinisaliswa nganguza ngo. Futhi sokala lamahuwa. What's original Nguza? Mubu makhelwane esithi sakhelene yelethuthi izindaba mubu makhelwane Wakhabeleka ukuba umfundi senzalela amahuwa sakhelene ebethuthi izindaba ngithi mubu makhelwane esithi sakhelene ebethuthi izindaba mubu makhelwane ekhanda balame balakho ekhanda Iyazi phela nini impi yasebusuku bemhlokoloza ngothi bemthela ngamahewu iyazi phela nini impi yasebusuku bemhlokoloza ngothi bemthela ngamahewu iyazi phela nini iyazi phela nini yasebusuku bemhlokoloza ngothi bemthela ngamahewu iyazi phela nini impi yasebusuku bemhlokoloza ngothi bemthela ngamahewu iyozi phela nini original Nguza wathi ukhula sokhulazi wathi khula sokhulazi imalungu njenganini wathi umaluni njengalumuntu wathi khula sokhulazi wathi wawuyaphi wafihla induku ungaphele nduku Untuli ngapha suka hlala malungu njengalomuntu. Ethi khula sokhula.